Mayam Pulamapu Taramno Oksari, Hauzik Ahanbada Maruiba Pau Pizari. Congress na Parliament session nintina chathaba yahandabadagi Sports University ge bill Parliament pass to bangam hogdobani haina MP Bhabanandana Maral sikre. BJP na losing ba sarkar asna lupa crore kaya mafam marang khangdana manghan kre haina MP susige wangang loi KH Joy Kesan na hai kre. Amasung official amana lupa lising mari pidrabadi lam gaming onsin ba yaroi haibadagi yumbu na wakalakli. Hauzik Pau Sanduk na Pizari. Congress na Parliament session nintina chathaba yahandabadagi Sports University ge bill Parliament pass toba ngamhogdabani haina BJP Manipur Pradesh ki President su oiriba MP Katrimayum Bhabanandana Maral sikre. Wafamasi democracy masak tianduna numit kungu humdoini Parliament paman kidababu yaning taba fongdoktuna BJP na India pumbagi oina chathakeba chara henbagi khongjanga mari lenana Bhabanandana fongdokibani. Manipur ki oina mapung oina party ki head office mamangda pangthokiba wakami famaduda BJP Manipur ki incharge Pralhad Singh Patel Minister MLA amadi party ki karmi kyana saruk yakhi KS Bhabanandana makhatana democracy chatpa lepak amada Parliament haibasi khwaidigi maru eba mafamni mafamasida lawrokpa warepna India pumba chanagadoribani. Congress na Parliament session ningtina phamba yahandaba si democracy gi masak thiba amadi mathau ningtina pangthokpa yahandabana kandaba yadi haiba wakhalolda chara henbagi khongjang asi chathabani haiki. Ajik safe democracy yarga parliament chi raise handak chathagi ba parliament budget session ki second part che karigumam da function tawgi da aduga against ne kone changcheli bisi masina Manipur da impact level itabagi wada natana masi as a whole India gi oina parliamentary democracy da yamna kaiba pirakpa aduga maruina Manipur gi amuk tangai padna khoi lives na khoi gi sports university ki bill si lok sabha da pass tawga da handak si loina mak pass tawgi re di le robani adu live tibri handak ki wash out to yaw hore aduga akhoi Manipur gi oina di maruina akhoi gi sports university bill sima pass to hogda ba akhoi gi di lab ga am tibasu hoy Pralhad Singh Patel na Congress na India da sangsilakliba thabak tharam sing asi democracy bo singna bani hanya logni Parliament ayat pa pirakpa haibasi democracy gi wahanthok lehendabatana tana muthatna bokhona bani haina logni India bo asigumba Congress ki phajadaba thawong sing asidagi kalhauna bagi damak India pumbada chala henbagi khongjang asi chathabani haiki यार थे ना बहस के लिए यही तो महत्वपूर्ण बात है कि बहुमत हमारे पास है हम चाहते तो निकाल कर बाहर कर देते लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है बहुमत हमारे पास है बहस के लिए हम तैयार हैं और उसके बाद प्रतिपक्ष बहस करने तैयार नहीं है हल्ला कर रहा है काम नहीं होने दे रहा ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रैक्टिस है लोकतंत्र मजबूत हो बहुमत रहा है कांग्रेस का वो तो सुनते ही नहीं थे किसी विरोधी की पर हम प्रतिपक्ष को कम नहीं मानते उसको चर्चा में भाग लेना चाहिए ये लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है BJP na lusingba hojik paliba lenga kasina lupa crore kaya mafam khangdana manghale haina MP susigi wangang luisu oiriba MLA KH Joy Kesan na haikre MP susigi office ta pangtupa pamu singa unabada mahana makhata na haikibada handak lupa crore kuntra henbigi senpam adugi sasinaba Bank sek buthorakle Manipur gi nauna sem ke ba district headquarters singi semgatnaba kaithok ke ba lupa crore kunga tarat ki senpam yauna hanagi district mapan gi nauna semgadaba block office complex kunga tarat ki senpam mamadi hana leba block nifu humdoi gi repairing tawnabagi senpam sing mafam marang khangdana manghan khre haina maral sikhi Mahana makha taraduna district sing semgatpada Srinagadaba budget gi kaithokiba lupa crore kuntra henbigi senpam kadaida laikhrabage madugi matangda white paper puthoktuna miyam da Srinakiba adu sapchana khangalu haiki Chingi amasung tamgi block chanaba paisa kaya mayam ama kaithokra crore kaya ama kaithokra matungda paisa sing ase handaki financial rias mafam marang khangdana mangan gi pase Masih lairiba lenga asina khungangi amasung chingi paisa se kamaina mangan gi banai bese masih segdok pi 2017-18 da new construction gi block kuntre saba amasung renovation gi wana block ni foot humdoi gi chawrba senpham mayam ama crore kuntra gi matak oibo senpham ama mafam marang khangdra mangri bese lairiba lenga asina khungang chakna ba thabak tawi natraga chingi oiba afaba thabak tawi haiba leiragadi hariba
मांग्रिब पैसा मैम से कदाइद मांगिबनो हाइबसे फोटोपियु थमजलगसु थमजलेना प्रूफ पिबियु अखोई लेगा असिना पैसा से अचुंबद सिने हाइबसे उत्पियु कांग्रेस पार्टी ने यामना चावना चार्ज तौरी लेरिब लेगा असिना पैसा से नाथैरगा मांगनग्रब पैसा ने हाइबसे अखोइना चार्ज तौरी लुपा करोड़ कुंथ्रा मांगखिबगी मतंगदा सरकार असना कांग्रेस पार्टी की मियोय यावरगा टीम अमा सेमदना थिगतमिनसी हाइना जयकिसन मखाताना फोंदोखी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुसिंगबा सरकार असना लमदम असिदा सेंजा थुमजा मरु फंगना मुथतनबा एंटी करप्शन सेल न सिंगबा लिंखतपगा लोइनना करप्शन तरंबा सरकार की एम्प्लॉय कया थबक्तिगे सस्पेंड तौदुना सेंजा थुमजा लेतबा लमदम अमा ओहेन्नबा यामना कन्न खोनरिंगै डायरेक्टर मोइरांग सब डिवीजन की सब डेप्यूटी कलेक्टर मोइरांग की मखादा लेबा सेटलमेंट ऑफिस ता सेंजा थुमजा की थबक फोंगना सथरे सब डिवीजन असिगी मौद्राका माथोय क्वाक्टा सर्कल की मनुंग सन लेबा तेरा खोंगसांग बिदगी इरोम जात्रा कोबा मियोय अमना महाकी मनाव नुपा की मसा इरोम ओकेन कोबा मियोय असिगी मिंगदा लम पॉइंट मरी पिननबा तोंब्रम इबोबिना मिंग ओनसिननबा चटपदा सर्कल असिगी मंडल ओइबनी हाइबा मोहम्मद हासन कोबा मियोय अमना लुपा लिसिंग मरी पीद्रबदी मिंग ओंथोकपा ngamloi हाइरकपदगी इबोबिना पैसा अदु यामली हाइना चटलुबदा पैसा अदु पीद्रबदी मिंग ओनसिनबा यारोय हादना खंगलकले हाइरी ती इबोबिना ISTV न्यूज ता फोंदुरपदा मसिगी मतंगदा मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंगदा वाकट कनी हाइरबसु मोहम्मद हासन हारिबा मियोय असिना वाकट निंगबा मफमदा वाकट लुसो हाइना मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंगबु थवई उसितबा वाफम यावबा फोंदुरखि हाइरी मसिगी मतंगदा खबरदा फाबा वाकट चबा हाइना हापकिबा लेरे मरी लेनाबा सिंग अथुबा मतमदा मियंग समिदुना आराम तबा मियोयगी मथक्ता मकोक थोंबो सिंगना मटिक साबे एक्शन लखपिनबा अपील तौरक्ले मान लुपा लिसिंग मरी पियो हाई लिसिंग मरी पियो दे लिसिंग मरी दी अमली नंग तोलोब चारगा नंग लेरिबन मीनी अखोई बराबर तौरिबने मसी सिउंब थबक से लिसिंग मरी दी अमता लौमदे को हाइदना नंग लबम तोपदो लौ अदो लिसिंग मरी दी हाइगनो हाइबने को अदमा या दे लिसिंग मरी नतदे मिंग ओमसा यारो हाइरे को मोदा ए अदुदे नंग आई अदुदो अदोय तोक्तारगदे आई एज दो दो डायरेक्ट कुतक एज दो ताकने है तंग तकसे वाई मान को अदे कवर दापने है हमनिंग हापसे वाई अदे साउद नोंगाल तांग मापने दुनुमिसे को तांग मापने मापन तरा तरा मातो दे खबर दाबे मान तो याद्रगदि कोई लमजे फंगरोय दराबा नियम निची पिबम तोपसिदि मोय तोबिगो तुमनेबा चुमने तोबियो हायबने कोइना लाने तोबिगनो चुमने तोबियो हायबने करप्शन तोबिगनो अदु पिनबम तोप खरा लोबम तोप लोबियो याम का हेने तोबिगनो हायदु पार्लियामेंट अबजी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा अपोजिशन अमदी मखोइगा पुन्ना चटमिनबा पार्टी कयाना लेबाक की ओइबा साको थरांगी इशूदा नैनलकपा मतमदा चरांग नबा थोगनदुना लेबाक असिगी निंगतमदा थिनता हलिबा असिगी मायुक्ता डेमोक्रेसी कंसी पार्लियामेंट मिफम पांगथुक हलु हाइदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग केंद्रदा ngasi केंद्र की MLA पी शरद चंद्र नलु सिंगदुना वाकन मिफम चथखरे BJP मोइरांग मंडल न सिनुना मोइरांग पालो लेकाय द लेबा लोकटाक मॉडर्न फिश मार्केट ममांगदा चथखिबा वाकम मिफम अदुदा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन M रोमीबला अमजी काउंसिल असिगी BJP की ऑफिस काउंसिलर्स क्यासु सरुक याखी MLA पी शरद चंद्रना हाइकिबदा चथरिबा वाकम मिफम असि कनागुमा अमतिगी मायोक्त नते लेबाक अम सेमदा अपोजिशन अमदि रूलिंग हाइबा अमत लेते लेबाक प्रजा की खंदुना असेंबली न खन्ना नैनबा मथौताई कांग्रेस समदि मखोइगा लोइनना समिनरिबा अपोजिशन पार्टी कयाना असेंबली अमदि पार्लियामेंट चरांग नबा थोगनदुना पार्लियामेंट की सेशन चथा हंदबा असिगी मायुक्ता डेमोक्रेसी की वहानथोक लहिलु अमदि मणिपुर की असेंबली दसु चरांग नबा थोलिबसिंग असि थोगनदनबा वाकमिफम असि चथबनि हाइखि बाइकोई के पार्लियामेंट के सेशन फेल होयनबा अमसुंग मणिपुर दसु असेंबली सेशन तौबा मतमदा आइकोई यामना मयामना नुंगाइतबा फिबमदा आइकोई खंडन नैनरिबा मयाम अदुदा फजर सरुक याबगी महत्ता लाव खोंगदना धरना तौबगी मओंगदा चंगसिलक्तना तौबसे लेबाक की वाफम पुनमक से पार्लियामेंट अमसुंग असेंबली द नैनद्रगदि यारोय मदुगी पोतो मतुंगदि अमोन्ना सुंबा काइबसे थोअलनुसी हाइबा मदुगी पाउजेल अदो पिबा यानबा नंगासी मफम मसिदा लाइगुरु अहल लमल चिलिनाव इचे चल मयाम पुनमंगना फमलिबसे मदुगी पाउजेल दु पिनिंग बगिनी सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग मखादा लेरिबा ओजा सिंह थागे तोलोब सांग नाइदबा अमदी पोस्टिंग की मतान खुदोंग सादबा कया थेंगनरपदगी स्टेट गवर्नमेंट हक्सिन लौदुना करी तौबा याबगे हाइबदु कैबिनेट पुथोलगा स्टेट गवर्नमेंट लौसिनबगी वाफम अमा खनगनी हाइना लाक्रिबा असि ऑल मणिपुर प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ना सौगटपगा लोइना स्टेट गवर्नमेंट पु थागटपा फोंदोरक्ले
Corruption gi saitheng marakta anti corruption singba sel hangduna anoba mayol amada chatharakliba government asi miyamna thagatnari haina association asina khangalakli hauzik pauge maraktana atenba break ama Wangkai Ningthim Puri Mapala Laiba Career Nurture Center da Lakni April gi tang tara truk tagi class 9 amasung 10 CBSE gi Science and Maths amadi class 11 amasung 12 ki CBSE and COSEM gi Physics Chemistry Maths and Biology ki Foundation course hausergani class ki timing 5 PM to 8 PM contact 9402241 or 977442591 Kaidowino kanano kaigino kaidobio masipumna Noi lebedi gari ahan maga tongba ngamdrone hura laga tongni khaliba namai doi kaidro senbun puthoga leibedi ngamdra senbun puthokna leiba ngamdrasu imphal finance na salo ai jo ahan ba lei ngamdadna imphal finance tagi loan oine lori imphal finance na longbu manung de gari loan lobu yabni tong chaba pizeri adom na pam makal gi gari kuringma lobu be yabni hakchangi labor solak padagi produce ngakaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singidaba amatta nairba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule with channing sinavio Unique Education, the first CBSE and ICSE coaching center at Infal. Admission open for 5 months foundation for CBSE 9 and 10, 5 months foundation for CBSE 12 science, 3 months advanced vacation course for CBSE 11 science. Class on 2nd April 2018. Girl hostel in the same block. For detailed contact, Unique Education, Segarat Konzing Hazari Lekai, opposite Shanghai Express. Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open. Second batch, class 12 CBSE 6 months foundation course, class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. From 5th April, class 11 CBSE 3 months vacation course for the Novidya, Sainik and outsider. From 5th April, for details please contact Combined Tutorial Office, Sagolwal Moirang Lerak Machil, Bus Parking Info. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu March thagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numiti lakliba April ki tang kundani Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Quick zone gidi tata college di mambal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista chalabni na adu suma takta superlink footing gi offer mamam pirisi di taj electric rang no sin bagum na yo tisin ya dudi sana gi mohut yang na sin ya andre break itungda makata ba pau pizari Directorate of Health Services Lampil Pata Satlibata Asidgi Amadigi Hoduna Tang Taraga Manga Fawa Satagadaba Swasta Pakawara Listing Nitaraga Nipan Swasta Se CD Observance Kisarukamu Oina Ngasinumagi Oiba Voluntary Blood Donation Came Ama Directorate of Health Services Lampilgi Campus the Pangchokre Blood donation came aduda Directorate of Health Services Manipurgi Makada Labor Nursing College ki Mahiru Singh State Health Services State Health Society National Health Mission Manipurgi staff amadi official sing EP ki Tharam aduga Mari Lenana Laikuram Tomsa Kuman State Project Officer Blood Cell National Health Mission na Maru Oina Pangtoliba Lunan Bigi Observance Sige Sarukam Oina Pangtoliba Voluntary Blood Donation Kemosi Maru Oina Igi Darkar Oiba Anaba Musingda Mateng Pangana Bigi Pandam the Pangtopani Haiki Pangtok Sabani Kemasida Aikogi Directorate Asiki Makada Laiba School of A&M Female Health Workers Ki Trainee Sing Moigi Staff Sing Loinana Department Simaki Makada Lariba College of Nursing Ki Satri Sing Aduga Department of Health Ki Staff Sing Officer Sing Loinana National Health Mission Ki Tungan pa categories of staff Kaya na mafam masida idan tanuk damukta Aikoi register taukre Huji Pawpada Aikoi Punda donor 38 na idan tobikre Sahi Kudingi Nongzu Tha Matamda Manipur Ising Sawi Awaba Mayok Nariba Asi Kokhan Naba Pandamda Se Minister N Birena Lusingba Sarkar Asina Hauzik Imphal Turelgi Mafam Singda Turel Kongnung Yauna Turelgi Nak Yata Aingi Wamada Sadilamayum Dukan Amadi Crematorium Singba Sing Loktok Tuna Tabak Yamna Kanna Paikal Agriba Asigi Makatarakpo Ina Nambul Turel Susap Manaba Tabak Paikal Kadori
Chief Minister Masamangna Nambur Turelgi Torbanda Ain Yuamada Lam Khopsin Duna Sajileba Sing Loktok Duna Turel Konung Tengtopagi Tabak Satagani Haina Fongdok Polai Krabasu Housing Fabagiti Nambur Turelgi Torbanamati Nambur Turelgi Konungi from Kanada Crematorium Sajinba Lam Khopsin Duna Inkol Questionba Dukana Singba Sajileba Sing Asi Mapu Mapuna Masana Kanga Lokopagi Tabak Amata Satadri Turian Torbanda Sajiliba Crematorium Sing Asi Loktoka Matamda Araiba Madi Oroi Dori Masida Manipur Sarkana Matau Karama Tabak Asi Mai Pana Paikalaka Doribano Haiba Sapsaba Kang Mangamdri Public Theatres Artists Association Foizing Nambolna Ministry of Culture Government of India ka khusam naduna numit nini subna chathagadaba ahanba Basanta Holi Festival lising nintalaga nipan ngarang Nambolda leba Public Theatre Hall da haukre Haudopage Tharamda Tourism Corporation ge Chairman MLA Dr. Sapam Ranjan Singh Music and Performing Art College ki Principal N Nodia Singh Awardee N Ibotun Singh na Marueba Music Singh ona saruk yakhi Public Theatre Artists Association ge Secretary T Ibot Chobana Fongdropada Association asigi sarukamu oina Nat Sankirtan asi Theatre asida College of Music amadi Performing Art linkatuna Nat Sankirtan ge mahroi puthokuna lakpaga loinena numit nini chathagadaba festival asi Holy Haiba art form asi Yahunduna Masigi Matang Su Kangan Beni Haiki. Maduakana Kangan Nabai Magda, Pagi Nasangitangi Masaman Leva art form, Holy Habasi Equena, Festival Matoraga, Karidagi Holy Hora Ibano, Karam Karidamata Holy Toribano Habatuki Maramda, Mayam, the Kangan Abidamata Festival, Pangok Savane. Manipuri ki drug mutalasi haiba pandam dangasi Imphal East District ki Manung Salma Kurai Kumi Dok amati Khabai Soi area ki school ki Mahru Singna Khongsat amasat kre Anti Drug Joint Committee Kairang Komitok Khabai Soi na Sinduna Sate Kiba Khongsat adu Kairang Mamang Lekai de leba Abu Sidi Junior High School degi hauki Anti-Drug Joint Committee ki Chief Convener Muhammad Ibohal na Fongdoropada Kairang Komitok amati Khabai Soi asi drug na sathi na sokhalaba mafam ama oire mafam kayada drug yonbagi thabak sathare mas taraga mathoi degi committee na chatharakpa drive ta drug saba miyoi sahum lom phaгаtle drug yonma miyoi kul lom police ta sinakre sangsiliba khongjang asida miyam na mateng pangbiyo haiki Gasi Pauda, Queen Satrapada, me around about 300 Kumba, Achum Balambi, the Purgan Bagilambi, the Queen Drive Chatavada, the Mana, Koboto Bungre, the Mio Karamana, Rehabilitation Center, the Quit Hazakre, Pulusi, Kaida Sinataraga, Jail the Kaida Yokiba, Mio Kulam Kutama, so around about 30 Muki, with jail the Tazan Zakre, Pazamayamna had Tauribatabo Sida, Tatazreba, Tojang Sida, Punamona support of you. Housing Loishalakpada Marueba Pau Amukahana. Congress na Parliament session Ningtina Sathaba Yahandabadigi Sports University gi bill Parliament pass toba ngamhogdabani haina MP Babanandana Maral Sikre. BJP na lusing sarkar asna lupa crore kaya mapam marang khangdana manghan kre haina MP susigi wangang loi ke ai joikesan na hai kre. Amasung Official amana lupa lising mari pidrabadi lamgi ming onsin ba yaroi haibadagi yumbu na wakal lakme. Housing Fabagidi ISTV na pizaba pau matang asida loizare miyang tabiri ba mayang punamak pusu amakahana kurumjari.